Article 244A kapachunjia phan maduta kapin pura banga velangpu Ministry of Home Affairs pen lam Clark kipi. Town laka trogawart hamren along kapang tirasai kedeng. Resim ki ot KPLT asong pen sirke pangdeng Martyrs Day Catalan. Kardom adaba berta ke thana bang nilisami marvelous strong therapy non arjuik tha berta ang ton pen kedam tang jakhong ni phai clear ni parliament na long MP Horan Singh beya hin pen karbiang long la pen di mahasawa farman hem pragmate article 244A kapachun jialam the karjipona phutha home affairs pen lamboi kipi Rajcharia songatum batai rada phan kithan pon article 244A aphutha pinpura lokapajir dam palang ko ana hok ahok he aphutha rada thengnu kiklang Labangso article 244A aputhak kedam tang jakhong ni phai clear ni parliament long 0 hours ahut MP Horan Singh beya hin pen lamthe karjupona puthak article 244A aputhak maduta kaning chepona velangpu jakhong ni phai crate rock arni Minister of State in the Ministry of Home Affairs G Kishan Reddy pen pangdak pon News Text Report Karbianglong Live Pini hamren town lakha troga varalong inkoira pho self help group atum angri si kunopak thongprangkar kokben rongsopia raje kelar Det pia po karlitang Mahatma Gandhi sarti adong phlabalong India government ki hok Swachh Bharat alam det angkang pialong ing thirjur pen kedonang jiaphan charibom parivartan Narendra Modi a sarkar kedam tang ningkan pho ki khia hut pen kemang pon atengsi non puthat ningkan keba pharman king kamar e kachijor pon bom ilitum aderalong charkli at pensi donang ji palam rong rup atoka nu anta bangso tomon ke japon theglong labangso omohor lake hamren town lakha trogawar pini self help group atum rong supia to war kapang thai kunopak thongprang ot cry pen rong supia mohor kelar theglong karbianglong life aphan ward commissioner sangpi purnima se pipen alam thia tengke karbianglong life atum da ladak ini ward number 6 ang kang AB jingrum pet pen pini ladak town along awareness program la matela cleanliness aputhak kaduga ve ladak group inkora phodu self help group anang bong pen pini nilitum la ward number 6 angkang along to dap porthai vajener kep pen nong an apor anna nilitum non dak lem rong group angkang an along stami kapangkir et nangji mate chisapha nangji ko awareness kedeng along aku setame nilitum kaduga ve chingrum pet pen se nonda klempon bom lakha troga wardalong commissioner sangpi purnima sepi anparta inkoira pho self help group along sarpingar do anatum kachuning rialam thea tengke rong supi angkang ki dora ratum aketer ahormu kevar pon thap thede ji aphan chirabdun ikha boyar ke do mate hem kom hem rai ke do tum han an sita nilitum self help group ai penta chuneng rilo ke kasa urapi ke wartap te deji phan plastic punon jat punon seta ke wartap te deji phan senilitum self help group angbong benta ahin benta awareness program deng lo lasi ini pen anan bang ke abang putin dokan ke do abang pu bang phiatum puseta me methang kachi bang thirhi wa abang de nilitum self help group ahi penta rong rupla penta no mohor kelar pulote hithi kulat anparta damfri damfro ar niwang kahelat suri amuluga tum methang ki do boha tengpen mathadam pangching pulote ili tumarong supialong charkli bonga turpen okprana phan ki me adovayason bentaman news report rongbong terang karbianglong live hamren non malom so phan birtaing ton pon iksinang बड़े वो कपल कितना कूल है ना। अबे जो खाने के नहीं लाइक्स के भूखे होते हैं वो कूल नहीं फूल होते हैं। कूल तो वो टोपी वाला है छोटे, ये सिर्फ खाने का भूखा है। पर हम किसके पास जा रहे हैं? ठंड रख छोटे, जाएंगे तो टोपी वाले के पास ही। तो इतना क्लियर कैसे है यार? क्योंकि स्प्राइट क्लियर है।
birta mo phi puthot birtar jupon thu iksine sarkar pen kachi abasai kang ton rusim kang tangkiot Karbi People's Liberation Tiger asong pen pinilanghin mithang aboha designated camp Martyrs Day amai Katalon pon khai longria pharman rusim ki otten kachesong Karbi People's Liberation Tiger asong pini bukolia havar mithang aboha designated camp along sirke bangdeng Martyrs Day Katalon pon abirta Karbi Anglong life asa hemalong birta nang pale Police Army arudeng penapran kidam khenok beatumaphan mithang aboha designated camp along kedars dua court yatum mekri apun serpen nindu chipipon bangso kachikimo pon amailong mai rap chunba songri sokro ni hang pensi mai charipon man peng pen kachetong dona birta Karbi Anglong life ang hawalong nang kilia birta atengke KPLT amai phudon rikramsa CNC SJ jang chunbang wojaru hanjang Dunmai Purisim Singnar Pator, Defense Secretary Shir Tungjang, Home Secretary Songsar Kathar, Publicity Secretary SR Kronjang Atum Chetongdun. Song alama kang thur KPLT amai phudon rikramsa anparta Karlita ngatum aphan kachikimo awai kangalong CNC SJ jangari deng pensi melur kai ponlo. Halapu Karlitang bang troke bra troksia songja po phai da so amai long bangdak pon. Piniada ba birta bangke lapan se kang ton iglo domi thakmi kardom.